Boeliegedrag in skole bly 'n groot probleem. Daar word gereeld oor voorvalle berig wat tot ernstige gevolge gelei het en hoe kan dit beter hanteer word en is daar 'n eenvoudige oplossing? Die spelterapeut Simonay Gravett kuier vanoggend saam met my om hieroor te gesels. Simonay, hartlike goeiemôre en hoe sal jy boeliegedrag definieer? Goeiemôre, good morning Pieter en kykers. Dit is 'n ongelooflike groot voorreg om op julle program die boodskap verder te kan versprei. En ja, 100%, boelies is in alle opsigte en elke dag wat ons hulle raakloop en raak gepleeg word deur hulle. 'n Boelie kom in verskillende forme voor. Dit kan emosioneel, fisies of dan nou verbaal wees. Dit is iemand wat jou seer maak of dan nou emosioneel afbreek. Is daar algemene redes waarom 'n ander kind sal boelie? En ek dink daai is die vraag wat almal dalk wil weet. En 'n boelie en 'n kind boelie nie net omdat hy stout is nie. 'n Kind boelie omdat daar onderliggende dinge aangaan. En dit kan onder andere goed insluit soos onverwerkte trauma, onverwerkte emosies, groepsdruk, gebrek aan empatie, aandag soek en ek is versigtig om daai in te sê want dit is nie in alle opsigte so nie. En onsekerheid of 'n lae selfbeeld wat daardie kind het. En waarom dink jy ruk dit deesdae net so hand uit, nogal veral by skole? So ek sal definitief sê boeliegedrag ruk hand uit. As ons net kyk na die statistieke gewys, is daar 3.2 miljoen kinders wat per jaar deur boeliegedrag aangeraak word. 67% van daardie statistieke rapporteer glad nie boelie nie. So dis een van die redes. Sosiale media en cyberboelie wat toeneem en die nagevolge daarvan, verhoogde stres by die huis en moontlike huistrauma en onsekerheid by daai kind hoe om emosies te identifiseer, maar ook om emosionele regulering toe te pas. Simonay, is my baie interessant, ek meen baie van hierdie boeliegedrag is ook uiters gewelddadig, nê, as 'n ou van hulle sien wat nou veral op die sosiale media as die ronde sou doen en so. Absoluut. Wat is die rol of verantwoordelikheid van ouers en onderwysers, jy weet, in skole in die hantering van hierdie boeliegedrag? Ja, so dis net 3 woorde. Wees die voorbeeld. Kinders kyk op na ouers en onderwysers en as jy daardie aksies uitvoer wat jy wil minder maak, dan gaan dit nie help met die hele boeliegedrag nie. Help die leerders om emosioneel te reguleer. Wees daardie voorbeeld in werksplek, maar ook dan by die huis in 'n kalme manier. Gee duidelikheid en konsekwente gevolge dan nou vir hierdie aksies. Hê ook gesprekke rondom boelies. Wees betrokke by jou kind se lewe. Dit is een van die belangrikste aspekte. Ons lewe is so gejaag en so besig dat ons partykeer verby mekaar leef. Maak tyd om by jou kind in te kyk, want dit is werklik belangrik. Hoorie, en ek dink volwassenes het ook 'n ander verantwoordelikheid want dit is so maklik om self ook as 'n boelie te wees as 'n ouer en ook 'n boelie te wees as 'n onderwyser, nie waar nie? Absoluut. Sosiale media maak dit ook deesdae baie makliker vir boelies. Hoe dink jy kan 'n mens daai hekkie oorkom? Ja, so sosiale media is 'n hele ander tak van boelie en ek dink cyberboelie styg by die dag en dit is iets wat ons almal raak, nie net kinders nie, maar dan ook volwassenes en dan ook in die werksplek. So ek sal sê ons moet 'n tegnologiese regulering prioritiseer, maar ook emosionele regulering by dit prioritiseer. Ons moet betrokke wees dan nou by alle aspekte wat sosiale media betref. Kyk gereeld in by jou kind se foon, maak seker dat hulle die regte goed doen. En as daar dalk 'n Instagram of 'n Facebook of sosiale media platform is, maak seker waar jou kind aktief is. Dit is ook regtig belangrik om in te kyk by jou kind en om die gevolge dan nou van sosiale media oor te dra. Simonay, jy praat jy gereeld by skole, kan mense jou kontak as hulle ook net so bietjie meer hiervan wil weet en jy weet bietjie raad wil hê oor hoe ou hierdie ding op die regte manier kan hanteer?
Ja, so dankie Pieter. Ek het die ongelooflike voorreg gehad om met Solidariteit Helpende Hand Secunda en dan nou Braaf die Boerboel Mascot 'n program aan te bied by skole waar ons gesels het oor boelies. Ons het gelag, ons het gehuil en ons het saam geleer hoe dit lyk om 'n boelie te wees, hoe dit voel om geboelie te word, maar ook wat ons dan nou kan doen rondom boelieskap. En ek moet jou sê, om te sien hoe daai kinders net geleer het en interaktief kon wees in die hele aanbieding was vir my ongelooflik. Hulle het 'n boodskap huis toe geneem wat sê dat ons eerder kleur as seer moet versprei. En my hoop vir hierdie program is om dit by nog skole aan te bied om werklik daai boodskap daar uit te bring. Dat ons boelie moet verminder en dat ons daai statistieke moet laag maak. Dat ons daai 3.2 miljoen my kinders kan verminder, jaarliks, maandeliks, daagliks. En dat ons regtig net kan kyk hoe ons kinders se harte kan verheerlik en mooier kan maak en 'n kleur van 'n lewe kan wees. Simone, baie dankie. Ons gaan verseker bietjie weer by jou inpop en aan dit aanraak. Maar vir eers gaan Elsa net hierna fokus op 'n kongres vir dinamiese vroue. Bly net waar jy is. Ons kuier net hierna verder. The Forbes Women Africa Leading Women's Summit will showcase its 11th edition on March 18. The hugely successful annual must-do calendar event will be held to honor International Women's Day. Joining us now is Chanel Retief to tell us more. Chanel, thank you so much for joining us. What is this summit all about? Thank you so much for taking the time to chat to us today. Obviously, for us, it's been 11 years of the summit, and the key thing for us is always highlighting the strength and the resilience of women, but also the centered conversations around women empowerment. We know that on the African continent, there is so much happening for women, and for us, it's always a privilege and an honor to put these women specifically from the diaspora and from Africa on this global stage so that they can tell us more about not only their resilience, but the celebration of that resilience, because it can't always be about the negative side of the story. It has to be about the positivity that comes. So basically a phoenix rising from the ashes. Mm-hmm. Now, there will be a variety of conversations taking place. What can the people attending expect? Oh my gosh, I got goosebumps as you asked that question, because I think there's so much that attendees can do. I think for the first and foremost, expect robust conversations, very inspiring discussions, fireside conversations from editorially picked speakers, spotlighters, and obviously I think a great sort of thing that we're adding to the 2026 edition is the after party, because for us, we don't want to only end off on this inspirational note. We wanted to celebrate this inspiration for people to have a fantastic time in that celebration. And as you said before, is that it's marked on International Women's Day, and we need to continue to celebrate these conversations, because for Forbes Women Africa, it's not only about speaking about these difficult conversations and robust conversations during the month of March or coinciding with South Africa's Women's Month in August. It's for us, it should be a year-long conversation that continues to happen summit after summit. Absolutely. So why do you think is it important to empower African women and celebrate leadership and ambition? Historically, we've seen that women have always been on, the back foot of conversations when it comes to policy making, when it comes to decision making, when it comes to just leadership. And at Forbes Africa in general, we like to celebrate the African growth story from multiple facets. The conversation surrounding women and women empowerment is one that we see as extremely important, because it is
it feels like a cliche to say it at times, but it is the truth. The future is really female. So for us, why not be at the forefront of holding hands with these pioneering women who are taking up spaces, who are breaking glass ceilings, who are trailblazers in every right, not only from an exco level, but from an entrepreneurial level, from a creative economy level. And we're seeing women every single day breaking that, glass ceiling and becoming trailblazers in their own right. And it's from the most obvious of industries to those that, you wouldn't even expect. So for us, it's a no-brainer. It feels like a no-brainer, but it just is really important that we be part of these conversations that are, empowering women to know that their voices matter. And I totally agree with you. The future is indeed female. Where will this event take place and where can our viewers find more information? We're hosting it at the Sandton Convention Center, so it really feels like it's in the middle of Gauteng on purpose because all roads need to really lead to Leading Women Summit for us, and all roads lead to the voices, the visions, and the victories of Her Africa. And you can definitely find find more information on our website, www.leadingwomen.co.za, and also, .com, and also on all our social media platforms at Forbes Africa and at Forbes Women Africa, of course. Chanel, thank you so much. Dit is inspirerend en dis dinamies, so ek hoop jy gaan ook daai geleentheid bywoon. Om Fopnuus op WhatsApp of enige sosiale media platform te deel, kan jy maklik in die sop laat beland. Bly ingeskakel, want ons vind net hierna meer uit by 'n prokureur.